Sfida mill-qwa kemm mill-ASA l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Isport Akwatiku u l-Istazzjon Nazzjonali l-PBS li xandar iċ-Champions League tal-Water Polo. U għal Malta mpen triplu għaliex is-sena d-dieħla u ta' wara l-istess Champions League tal-Water Polo se jsir Malta fil-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq. Għal-President tal-ASA Carlizzo dan huwa ċertifikat eċċellenti għal Malta mill-European Aquatics. Wara dawn il-finali, l-ASA għal Surrizzo tkompli l-ħidma biex torganizza l-finali ta' Champions League tas-sena d-dieħla u ta' wara. Min ħobb il-Water Polo u min segwi il-Water Polo anki mur barra biex jaraw mis-soltu minn Malta, ġifieri li nġibu għaw Malta hija onur u responsabilità kbira wkoll ovvjament għaliex din irrikjediet ħafna preparazzjonijiet. Ma naħseb il-final product huwa eċċellenti. Fil-finali ta' sibt filgħaxija jinżlu l-aqwa żewġ teams tal-Water Polo fl-Ewropa, Pro Recco tal-Italja u Ferencvaros tal-Ungerija, żgur partita mis-silta, plejers tal-ogħla livell u li jelbu l-isfida fis-semifinali f'Malta wkoll tal-Grigi Olympiakos u Novi Beograd ta' Serbja. Aaron John Younger preżentament mal-Pro Recco u l-istaġun li jmiss jerġa' tieni darba ma' San Ġiljan ma' TVM News qal li kien sodisfatt bl-organizzazzjoni ta' dawn il-finali bl-atmosfera eċċellenti u l-folla kbira li mliet il-Pixxina Nazzjonali f'Tal-Qroq. Yeah, no, definitely. It's going to be a tough final. It's the final of the Champions League, so it's always tough, and I expect it to be a good and close game, but obviously we'll do our best. Timijiet tal-ogħla livell iħallu wkoll impatt fuq ix-xena lokali tal-Water Polo. Il-ħidma li tisir speċjalment mill-clubs, għaliex il-clubs ovvjament jingaġġaw coaches barranin, coaches Maltin ta' esperjenza, ġifieri jinvestu. U naħseb imbagħad dan isarraf fir-riżultati li nġibu wkoll aħna barra minn Malta. Il-PBS hija l-host broadcaster u ħadet ħsieb li pjanar il-loġistika u l-operat marbuta max-xandir ta' din iċ-Champions League. Tejjiet struttura attrezzata b'outside broadcasting unit illi flimkien mat ta' kameras jaqbdu kull mument kruċjali tal-partiti. Ix-xandiriet tal-partiti u tal-finali tal-lejla jindbatu lil 9 stazzjonijiet internazzjonali fl-Italja, Ċipru, l-Ġorġja, l-Greċja, l-Ungerija, l-Iżvezja u lil Sky Sport. L-appuntament tal-finali tal-lejla fid-9:15 fuq TVM Sport Plus.